you all, and at the same time, we're also thankful to you for your kind response to our cordial request. Today, the Carabi Anglong Territorial Social Security Association (CATSA) do extend our request to attend this press conference and give a maximum stress of coverage to your earnest newspaper and channel. Accordingly, keeping the greater interests of the society, according to Article 19(1)(a) Constitution of India, freedom of speech, all citizens shall have the rights to freedom of speech and expression. This implies that all citizens have the right to express their views and opinion freely. Point number 1. As you are aware that Carabi Anglong is a backward district, so it is governed under the provision of 6th Schedule to the Constitution of India. Due to lackness of political security, cultural security, socio-economic security, etc., the practice of corruption by the Gulf officials and the politicians should be strictly checked by the public, unless our Carabi Anglong could never be a good and better Carabi Anglong. Therefore, we the CATSA demands, in the interest of the peoples of Carabi Anglong, according to the provisions of the Tribal Belts and Blocks, Chapter 10 of the Assam Land Revenue Regulation 1886, Carabi Anglong Autonomous Council must provide land patas to each household or BPL families of Carabi Anglong, especially for the border and rural areas. Providing land patas grants legal ownership rights to household, ensuring tenure security and reducing risks of land disputes and encroachment. This stability encourages investment in land improvement and agriculture activities, economic development, rural livelihood, promoting social practice and reducing social tensions. The purpose of this greater interest of the people of Carabi Anglong is to propose a comprehensive plan for land protection in Carabi Anglong by contributing land patas to every household. This initiative aims to empower local communities, promote sustainable management practices, and mitigate land-related conflicts. Songpen sulang do Carabi Anglong aran pan jitu nang litung pini ladak Carabi Anglong Digital News Forum asai he malong peni litung katsa terangki malep terang kiamai kangi pen kadu kawe Carabi Anglong atau kanu arara tung pan kacumundi kantung mate kepacini kantung lam halo kasi Carabi Anglong long non ingko ratrok April suri ini rain ko rapli along non Carabi Anglong ke jaji aphan MP election nanti podcast lo la si pinangan na party dulu Carabi Anglong pen bang tiba bang kobang candidates dulu la si candidate sa bang ku la pen party bang ku to ana tum pan sa tamin tum katsa hampang asong pen alang tum pan ta churulo Carabi Anglong arada tum pan alang itum ke pacing tu ponji pura Carabi Anglong atok anu kedo la pen especially ini tum cilang sinang jay Carabi unemployed youth atum apa riso ijang atum pa ini tum cokam ahin kabilang atum pa alang itum kiklaim PG lapen nangke ron nangke bagji pura non election highlight alang itum labang so government info kasi so government no kangi pen non alang atum la arong tin lapen anutin ang ajagatin na long alang atum party team sa tami chipiduk piglo rada atum hagi claim ji pura rada atum matheng no alang atum mesen hidung alang chap chipilo lasi pininitum ladak nang litum digital forum asai hempen katsa amthang asong atum political party a candidate sa atum mapanan lapen abang kubangki lapen Carabi Anglong atok ano ilitum rap atum panan acuning ripen ka pacinikan tung na hello nilitum mate rada tung sitame nona por hello ilitum kacicini dun nangji nona por hello je ilitum misen lapen texer aning kemisen abang pu atum mapan kang wai dun nangji por lo kali liputang te ilitum Carabi Anglong kacithek long bom lo ilitum mapan apong lo
mane kasosara lam kali non ke do bom party alidar tum an sitame Karbi Anglong arada tum akimang ko pilo aning hang ko pilo pulutang te charju thai velo anu tinta akinangi laki emprek 244A aku laki ili tum laki mang putakali je laki India konsebela tum si namlong choji tribela tum si jorlong choji bang akhaya tum aphan list ki pianta dake rix pusi ili tum ma itop pilo tame ili tum council kacharia tum bangke lapuson ka leader pisar pen ke do ili tum mithanga karbe tum phan bangke apota non anda pipe mithanga hema rit chukim vekta ha pisar pen ke do tum ta Cita pini Bihar pen kewang, pini Rajasthan pen kewang, pini West Bengal pen kewang, a Bengali, a Bihari, a Marwari tum hanke ani fanta putapi. Kumalo ke chokche. La posi la so ke chokche kang saya bangke a por nange lilo por ratum long aja kong nange lilo posi nili tum bangke ili tum akang saya aja kong ke do ili tum a voice a bangke vote back. Lasi nili po bangke ili tum kaddo kavita chinira pelonang mathar pelonang in party fani tum sorsar se ate party tum ke claim nang dia kamlo isi politician atum isi political party atum te ke pachu bayak hiti ke claim vek nang pura tum ke sorsar don thai velo lasi ratum ta itu manghu nang ne aku pinana politician atum rada long meeting me thaya long ke jai karbi tum ni sido de det ko rada tum ning sido de det posi hala politician atum political party leader atum ke ratum hana koiwa kita pini nili tum kat sang song pen la tum han puing tum ko matlo ning sigido tek tege ko matlo ke thake nang tum leader atum kachini ki tek ki re ke chikrong atum isi pedo thae hem prek akar ile pute pini arnienta ratum ke isi pet si dola hem prek na ipete thur jok do Mia we langa we la tum thang chine kang chir kalang it chine pran mui chima thathe hemprek ajoy ni sita party non ta meli tum theklong hemprek puja song tin a political party tum ta kita me ente nang tum sike thek nang tum sike ri nang tum se hemprek ke banjia tum hemprek ke banjia tum abang aprang si isi pedo tha nang itu alote rada tum ke isi pedo ko nong rada tum isi pedo ji ning ha tanong ke isia party dampo nang tum nang don dete ni tum la sona son nang pipe nang tum yong se sona party nang dun nang jok je pute ni tum son development nang pipe ni tum apa yong se nang tum vote nang pipe ni tum meeting nang don de pute nang tum kiso kisung ni tum si nang lang le nang tum si rat phan ke ther warat ke political party tum si nang tum si rat phan thak bor i warat ke nang rat tum ning si do tek theda lo man lo ke chok chicken Lasi tum rata tum tanong ke kachinia polo dona tu sulang do karbi tum pan to ane tum edu ke dolo pini ko nane pen Bihar pen nga parok inut nang chon leng si ilitum karbi don haru ang long nang chichok chutse hala si ilitum pan ereng episoji yu episoji ningoy lak tahay mene council tum tame ke damtang vijar karbi ang long karbi si don haru don suri ki kom chen ang bong chi nang chi duko ka kheruni chok ta ilitum ireng sudah lasi hala hai apor akisung ke itum e prang sinon ke thela itum e prang emang along si kang tui ring tilang laso akisung ke phojia bangke lasi nonda me central gobatum ke cari bom central gobatum BJP sarkar pen ke nonda me alang letung ke lalo one nation one vote hala ke number 1 lang situ ko UCC implement po yong si ditum BJP hai jatu pote tangte ladak ilitum Karbi Anglong ilitum la so tribal ke suatum labang so UCC implement that ilitum akijok dong dujima akisung dong dujima akijoy ting dujima halaki ilitum ta chichini nang po political party atom phan adai pino latung ke hayi phan ke jatta beipo jatta ningjipo ratalong itame nona por kasi apor dolang daring ko da trok anji vote kipi lasi ilitum mahin pen solang do karbia rata tuma phan ke tuningli me sena bangku being a good leader, we have to choice. We have to elect. Itum la sona bang pu bangsi chongwai nang poje la phan apuna chak lesen po rat tung ka simiki jong pensi
ili tum labang so Karbi Anglong ke jong si pijok gili putang te kali li putang te non kidam tanga kisung ke lake kisung kalilang po sinili tum ki matha e brang jong si matha thek thek sung po chini lor penta nang li ka ching chudun pote lake kisung popo po chini lor apike te pailo dake ing sudor hang do po chini lor si kitam te aing suke vorpo dake te paido utambon ka te pai klopo la fosi la bang sok kisung penki jogi pana bangke nili tum sitame Karbi Anglong long pusi sosong amahang pathek lo Karbi Anglong Territorial Social Security Institution pu lase hampang song Karbi Anglong farmansi amahang pathek posini tum japong abedak sitame lamthi isibet ten sitame jerat atom phat ke kinyana son ke khanu kang tumpen pini nang tum media aporte abang fu to matheng nu nili tum bang son lam Karbi Anglong arada phat ke pachini kang dung bangke kilu posili tum hanpu kumalo kilu be am sing cari tu mati ke thekere tum sing jor mati dasi nili tuma bang ke manga bangke non election abang so election nong tame nang le tum ning hanga ling pen ning yidam tap aret mute Karbi Anglong arong tin arop tin me ave lang ave nang le tum thek dam long lo a party tin ta la pen tuwar ave a hem ave a vida ave thek dam long lo hala ko lo makave bang si jak nangi isimat non party plialong party polong candidate atum da dulu alang tu misen manifesto rada tum hailut ale do popo a manifesto rada phankla dak pan bang solam the no hota chak dam bangawi chak hai bangawi BJP atum manifesto paklang lo urunodoi lakpoti baido tango lake hala central mudi si ke chak Karbi Anglong MP thurve ka bang ta Karbi Anglong atum pe chichak hai Karbi Anglong phansi chiklen nai matela ke lasi kisuman or mu ilitum ka chini nang ni bang ke lehlo hala central national party long ko setame nang methanga nang kunna sinang keng kam ti yor na kunna sinang keng pa ka chibima nang ta dak pen representative lo Karbi Anglong puyong sa vida sonte nang MP ta thora thai velu Karbi Anglong puyong sa vida sonte nang MLA ta chudun na thai velu a Karbi Anglong ma sa vida sonte nang EM ta chudun thai velu apo sinami thana long ri ti chirai kom thamati songya tungda kasi rada phanon ke ameting amate kina bangke nili tungna bang so bangke arju to dang tung te karju tung ta silelo je rada tung ata Karbi tung ke lupik ning sido thek thepu la kija tu songja potom me khailong kani ye vela ke nang le tum mang se abdai le nang le tum na an ke chini ke thek pote nang le tum mang si petha yong se ahoka kar ye ham prek le putan ke